Ya sharu tungi chigi peripinda yung la kubasunum tron la yan chambalek shuei. Tari nambatso la yan yangyo. Ta khasan UN General Assembly ro. Tanda thama geju sondu geju kap la ya. Ani netan chungsha kyo digi nang la ropes ma temba ina ta nenga chimbu chigdi ta Middle East ki crisis chik chero. Russia Ukraine chik chero. Zambling digi nangla ta khanda thandae ki tuzu dili ya ta thumbusum la nedang chadeyor ro Asia chone chikche Asia chone Russia Ghana North Korea di sumche ta Iran nyecha Ghana ki Iran la ya ro che ki nedang chadeyor tanda Ukraine Russian tanda photo ne de di ma de ne de di Russia ki gabla Ghana ki robache di yore di chile gyumse di karresla wena ta khunzu ki chu di karrela na tande ki Middle East ki nanglo le ya ani Iran gyuni phu gyangwa ina ta ari di yagela gokho di roa Middle East la kokho digro tagananda ari ki di paru la cheshu paru le ya North Korea ki ani South Korea sa chi ge yore Ghana ki tagananda ki tablo ne phu gya che ani kasa Russia ki Ukraine sarme tangere thuzu thindu chi ki nang la tagananda Ghana ki tanda ta tanda Japan da di yewe ki mangmi ari ki mangmi base yu de la ya ani Ghana ki tongdu che tine Taiwan sae di ta khunzu chashi do di masuna ta geopolitical shift di tine ro ji kangla nedan cha di gyor ta dine ni tande gi nedan de ya ani thangbo Israel ta tanda Palestine la di lo khazene nyoro chadi yore nge nyema lezen khashi sore dina na bozo siyo na tharin de ta chazang ji go chu ro ta thangbu ma gyapshi kyamne todo shu shawai na thangbu saja di Israel Palestine di saja di chigre thangbu o Ottoman Empire ro di kabla ya ani dig nanglo le ya ani Palestinian che Jewish che ani Christian chade ro ta Ottoman Empire ki jela ani British ki rule che ro ta British ki rule che jela British ma thembar ro chilu chidong gup je shibju shabtun la United Nation ke ani khunzo split share ta khanda ro nedan dende share ta khanda UN ki ani saja di Gaza ngapchu ngenga Jewish le te Gaza shibju shenga di Palestine te ra ta Jewish ta Palestine di goshe dus kya share ta ra saptana siwa na hakura tene chilu chidung gup je shibju shabke la Israel ke ta chungye tene ta ti ta degi bindu saja khurong pe khenza chure Jewish ki mirik digi yeyen sama gegab yeyen inare gegab sama dijo gana Libya chade Lebanon chade yore di wo di Egypt chade yore di chola Jordan dine chade yoro sama khajir tagananda tanda Israel the Palestine ki di nanglo khurana ro Israel lungba di chembo yedu kanla di ki wo de la Gaza di sur de West Bank di jo gang de la yata khanda khunzu Palestine di kha ni khugyo cha de dolam pe khaku cha de ta paru le ya chigi boru thyen khaku shu cha ka isna di ki
차장지로 고단의 캔자 슈지 차들 내가 아니 콘주 조조디 강이 슈체고 데네네 단다고도 녀크를 짱자 총들다 데네 십주 샵게기 아니 룬줄이야 아니 카르체르라나 이스라엘 키 팔레스타인 단다 디초라 가자기 초도 상마 털비 땅에 미 dungyang boom dungyang apchu chibit nar Palestine dinde ne dan cha ta nyamani two state plan cha de ro ta di United Nation ge thare General Assembly 80th General Assembly la Yangyo Resolution Act che kharisyor la na two state plan tanda khazang yegi 년동무에게 디기나라 단냠르 계속은 송샤교디 United Nation 기 송샤교디 차장 아티클 아니 아티클 넘버 카제에 차장에 때도와 어디래 88A1 티교디래 디 아티클 디기나라 two state nation 지 차대로와 단니도 니생알라 Israel Prime Minister ki karlagorlana 디 nganzo changma nganzo goyilo gorda chezang thanda kange dire ta dodoji dom gyawaina Palestine ki mimang ta puguda kemen khatse shior ta changa megyo shior ro 콘주 단다 유되어 수연되어도 칼라 말하는 도시견이 시기어 탄다. 로 아니 세단디 마게 조단 시송 지체 세기어 말이 낭낭 코로나리아 아니 세단디 딘데 두자 세인도 가능해 남버솔 비디오 튠듀 카시시 뚱게로 디시로 나스슈에로 I comment goodbye. Do you see me? Do you hear me? I am Tolini from a genocide! You're complicit in a genocide! Eddie, there's a genocide! Eddie, there's a genocide! Come on, Eddie! There's a genocide! You're complicit in genocide of the Palestinian people! You are complicit! Come on, Eddie! Eddie, help us! Eddie, help us save them! Come on, Eddie! The Israeli terrorists are committing a genocide, and the U.S. Congress and Senate are complicit in funding the bombs that are forcing children to be slaughtered and massacred. Shame on this government. The United States of America is complicit in genocide. The Israeli terrorists. Every American sitting at home right now needs to realize that you are paying for a genocide. Rise up! Rise up, America! Rise up! It is time to take back this country from these corrupt politicians. It is time. It is beyond time. We're going out to the voting dog. And as an American, I am horrified by the Israeli government's massacre of well over 65,000 Palestinians in Gaza. I am ashamed and infuriated that this mass murder is funded by our American tax dollars. My call for a liberated Palestine comes from a desire for mutual safety of all people living in the region, and I know that my condemnation of Israel's bombardment of Gaza is not despite what I learned in Hebrew school, but because of it. We did not stop the Holocaust. We did not stop the genocide in Rwanda. We did not stop the genocide in Srebrenica.
We must stop the genocide in Gaza. There are no excuses anymore. None. Bulgaria has supported the resolution we have just adopted. Draft Resolution A/80/L1/Revision 1 is adopted. For those who want to have a two-state solution, to live side by side in peace and security, and to open the doors for integration in the entire Middle East, and for allowing the Middle 다 이스라엘기 가자라 코란족의 조조기 나라 아니 레졸루션 샤체 간다 다 상마 먼저 파게 팔레스틴 따다 수인 시체 군주기 고주살 다난다 프라임 미니스터 디기 가리시기였다 Israeli Prime Minister. 군주기 잡로 수수요메디 나라 로 next Turkey 라야 따다 소인스고 디차와 다 남부서 년동 식소와 아리기 잡로는 사블라이 치요다 천자 상마 다 가상 아리기 막베 자마키 mina keche dizo ta boycott chiyor mune se de susewor ning je den ta nangmi susu pungu dün le ya nangmi se yor ta nang lo khoram menda kyani se yor ta tigis ki thanda Israel ki attack din dukja cher ro pet khoram setan yayu dukja ta thanda toshile shidi gorda gaza ki pugus ta taro chema sagi do thanda thonswa khala meni chema sagi yor jumbling geji gi ani khala tang shagyo de changma phagal ka sher Israeli Prime Minister Dintri dukja Jewish migi chi gegabla denye dizuki ngolo chi gorta koran zu migi pombul koran pombul mi maresta kyona ta lungba changma khaji chi chadero yeyen changmarwa ani parule ya mathumedi ta mangbuji genda chayen du kala ani ta digala arigi magala cha shyen du kala Muslim midezo malarana chairwa ta tanda Muslim kasa Palestine gi ya gang de wasawa ina tanda hajj kare mosque do dittorer do tanda kasa dittore chi do dittor chawa ina ta di jambuling na la Muslim chama ya langre di gomba de cha chimbu shuji sigi ro jamlina di langwa ina ta khawalesta ta jumbling di thesing basing chaya chikcherwa jumbling digina la ma shoina pena Ukraine da Russia chuku chik ma digro jumbling khurana shek cherwa ta penjo gtola global war jumbling na ma gyadu kala kharcha gore poverty penjo gi kange chagor jumbling khurana thobo chagyor migration issue lungba yu ne thogo e chayadi mila kange khacherta ro nang mila kange dabsi khache thegi ta taga the ecological ro climate change nedan chik chagor mangbu chikala ngazo kange chagyor ta dine ngaranzo Russia de Ukraine gi nedan ro ta Russia ki ta shukcher ta ro khazan
Yeta European Union gi ani Ukraine ta nyam dole ya kaza press conference susuwa dina chama simba chazan kengiwa ina digi shizun durwesna Vladimir Putin yengi yomare ta zambulingi nala nganzu ki netang khare haku orlana chakwa chasho nangda ani chidangi nizu droshimba di khare lana Ukraine Russia ki ma dis zambulingi nala khandes thobo thegi yore se di khunzu ki European choni ani arida European allies ki shetan chewaina Russia ki Ukraine sana ngazu Europe ganza tada sure thangbu Poland niche Europe tada sures di gumzel tane Europe denja mewe nedan la teni ani ari ki chukshay di nedan dire jablo la de di chik dire nedan ta thanda European Union thari chiyore mangmi dige tangaya thari chiyore mangmi duguyo mar thanda khashe khasa ngogo chigdoa kunzu ta laje kenye de zorwa pilot ta mi khaje segiyor nedan dire ta chig lang ne nge la so tumbusum la cha de yores ta China Iran Russia nyam de thirta ta khaza ari President Hentoni Iran Gana Iran gablo dorta Donald Trump thomni I'm shocked lata ta ari gi allies ta changma alert chane ari ni ta khazani chunja chama or ne ready there ta or shimbar thanda ya tang anzu thanda iceberg tip point gan le there ta se gan le der nyanga ta khazan data leak chigyo chigi nang la ya Ukraine gi mangmi masala ya 1.7 million sedo data leak chedo khazan Russia server ki judo di data di kunzu secret chagyo leak cherta 1.7 million ta nangmi khacha thoro yore daga nanda Gaza la ro mimang di zu ta da ro sae meni sae thunge yo marta thanda Palestine nang la digruski kangne chimbu chan pugu chema sani pugu de zu ning jeremde nga lo sumi lo shi nge nangmi changma se song nga chigbo la song chogo togo dos kawa chegdo kinyi nang ta America ki gyabla langye khache do ta United Nations sewu shu thong yung do tawa langcho mathim bo khache chagdo nyema ene gyaje gyane gubju chagyor tanda gyaje khache chagyor ta gyaje nishu yo marta ari gyabla langye zambulingi nedan de rejire ta technology ga tawa ina ta ari da gyana ni technology kan la pet kora chili chik nga ga la kyo se nedan ji cha de ta ta ari gi ngone nyeme CGD ta ye du yore niwa ye du yore power ta BRICS ki currency se sadwa gyaga BRICS nangla Koran zu penjo rangi invest chia pesha rangi so sar nyama lesson na sure this is shazan dingwe gi lesson do nyama do ngwe ga ji siwa ina number zo siya yore ngi dinang le ya ani BRICS ki kor le ya
총대 지당 골라 쉐르 오더 링부 슈차시 나머조아니 아 양조 제말레센의 제용 세린로자